Amma ba'du Tengku Badan alaihi salam lun calitra liana dengar firman Tuhan bedayunya yang mulia hingga hasil pekemahdra bedah jina pemekuta oleh izin nibak putra posam lako laju bungka Nabi nejak laju sidra Tuan putra hana neba laju yuhnya berjalan dengan kandran gidua unta padum lawit nerang Abrang alaihi salam kana bungka wate uron berjalan pad yang malam mesenia hingga sampo nangra kufah piu payah yang mulia tungan ru'uh pulih payah damang lepah ubak raja ban menghadap Raja Namrud neyu sebut laju sigra hai sultan Raja Namrud nyo tersebut oleh gata La ilaha illallah Ibrahim Rasulullah wa Nabiyuhu yakni bahawa hana Tuhan melainkan Allah Ta'ala Ibrahim pesuruh Allah dan Nabiullah yang si benar yang kejino yang tak ikut wahai Namrud oleh gata dan kalanya Raja Namrud Jibril jauh menahaba Hai Ibrahim tan mekusun ulun ikut Tuhan gata hana sapu ulun mekusun baklun cukup dum sigala jina ulun hendak lawan lun ke mengperang Tuhan gata Tuhan langit jina ku perang han ku pantang puata sangka hingga sampo ulun menang langit manyang ulun raja menanji ke neraja laknat terus tak sisa si celaka tema sabda Nabiullah dumne pegah ubak raja pakri gata hendak lawan poku Tuhan maha kuasa maha tinggi poku Tuhan hanso lawan Allah Ta'ala han iksobri kejahatan binasaan kepadanya melainkan Tuhan yang beri akan abdi dum perkara yang hendak nibak Rabbi kenan neberi wahai raja neberi senang dengan susah neberi megah dengan hina termasuk raja laknat jiat talihan oleh gata Nyan takalan hai Ibrahim Buat bo cicim ku pelara Yang gekenan cicim gegasi Empen ku beri jeb ku tika Lun ke ulangan manyang Lun menglawan Tuhan gata Tuhan gata jino ku perang Han ku pantang puata sangka Menanjikan laknat Allah Nabiullah temagisa Japiyuh ba'asa boh tempat istirahat yang mulia Tetap Nabi istirahat Raja laknat lun calitra Ji pelara pen boh cicim hanjit tangi yang badan raya Yang gekenan cicim gegasi hana sakri bithat raya Raya badan di cicimnya sabe dengan badan unta Jibri empen benga seput Raja Namrud sangat suka Angka raya dung cicimnya pegat sinan tempat sigra Bak ruang cicim jipegat tempat yang indah tat hana tara jenani bak mengan pudok lom sinaro pirak suasa Metatah ratna mutu maknikam hana lawan tat mecahaya di lingkanyan buh ceracap jenai pirak ngan suasa
Ba tempat dua raja laknat mangat berut si celaka cit indah tak jipegat tempat nak jilihat libala tentera. Jipa lemah ubah rakyat raja laknat tat perkasa angka hasil perlengkapan Namrud yonyan le bicara minta akai hendak terbang langit manyang ke menghala hendak langit tinggi pakri fikir ngan bicara yonyan iblis kenan jejak jiken ubah Namrud raja dolan ampun syahi alam ni baklaman nabi cara dengar raja jinolon kun bek beri empun cicim raya bek beri empun terus si urau lianyan dudo meno bicara ikat empun ni barenong tu mata gleng adahnya kira-kira bek terus jicok onan jara wahai raja Wate raja peumanyang tagleng runong adahnya menyeraja tren ubu mau empun jinawa putren sigra surung empun belah umiyuk ciji setet laju sigra hoyang empun kenan jipa menan jinawa tak bicara. Raja Namrud dengar menan tak sukaan hanatara temamarin raja laknat benar sangat banken gata baklon fikir pinya menan jina rijang perang lun raza hingga tema wahai akhi jipa buat le laju sigra ban yang iblis beri aturan menan rijang jika rija ada cicim Namrud pasang mat bak tangan panah raya saboh panah mat di tangan cicim yoh nyan dek jiraya kasih uro hana empun hana pukeun lapar dahaga temalemah ji empun megantung ada kepala laju cicim ji terbang muncak empun di atasnya cicim jipa sangat tajam han ubah ban sang gelawa ngan si kejap laju manyang han dipandang dengan mata na dua jam jipa cicim Namrud jingiang le udonya han sapole du ji pandang dumnan manyang kalam hawa jicok panah yonya laju jipa busu pantah sigra jipa busu le umanyang firman Tuhan yonya teka hai Jibril tacok pantah anak panah Namrud raja tajak culok laju rijang bakrung ikan yang medonya culok ni bakrung ikan nun si trelun be putuh asa Jibril cok pantah rijang bakrung ikan culok lanja liane culok bakrung ikan periwang ba Namrud raja yonyan ikan pe semah ubah Allah zat yang esa ya Tuhanku podi kamu pusalahnya hamba gata ne yo culok lun ya Allah dengan panah si tre gata tatkalanya firman Tuhan ubah ikan yang medonya wahai hambaku ikan nun kaku tudum sakit gata akan gata kamu bala ku pelepah segala baya balasan ke gata ku beri hanji siele manusia hingga sampai terus kiamat lam selamat jino gata menan firman ni bak Tuhan ubah ikan yang medonya nyolun pegah Namrud lain banjing yang panah kana anak panah kameriwang medarah ban semuanya yonyan fikir Namrud pindo katru sampo ban hajatnya Tuhan langit kake mati menan fikir Namrud raja empun cicim pergi salim mangat hati hanatara empun cicim ka umiyuk cicim setot laju sigra yonyan cicim laju jitren jilid empun dia lagoina cicim jitren sangat tajam han ubah ban sang gelawa
Raja Namrud di atas ruang kata gagang si celaka han iklimat talo kekang jitren tajam hana yang sah hingga sampo terus ubumo Namrud pindah warut lampaya dalam paya rut mesin top melehop ban sabah muka sampo janggut du melehop bak mesin top berat lagoina bit pih menan hanji perop sampo lehop bedah sigra iblis laknat bak masanya jejak kenan ampeng raja jitan yang lete marijang hai suletan pakriban hai raja mu perang soyang menang po mekuta raja Namrud seut pantah mati sudah musuh hamba Tuhan langit talu sudah nyopat darah tak tanda dengan panah lon pebusu kenang laju ba anggota anak panah hariwang mepru ubah aku lemegisa ulun sidra temajinau langit buma ulun raja Iblis laknat seot legat sabit dolan banken gata kalemah lun kalendali nama riba janggut raja hingga lain lem dum dali yang gat meri cit bak muka lun ulehop dum kemat nyan alamat menang raja dolat ampun syahi alam han solawan po mekuta barangkasa han tentang gada agam jingan raja menanjikeun iblis laknat hati mangat Namrud raja Namrud senang hati kaji wali istana terole rakyat mentera wazir gesik waki dum sinena raja ule balang terole kenan laju teka raja Namrud kaji arak hati galak hanatara mesule gongan gedumba mesigak ngan subiola musuh tambo dengan canang musuh mongmong haredum mama suling bangsi dengan gendrang tadbit garang tak rupa